nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze nshuti mwese bakunze mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane kandi Uwiteka akomeje kubarinda aho muherereye hose mu mpande zose zigize isi, baba bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubona amakuru agiye atandukanye yandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bikorera kuri internet ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Mubona amakuru avuga yuko Felix Antoine Tshisekedi byaba byamurangiranye. Ese mu by'ukuri byagenze bite? Ese amakuru yakomeje kugenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese ni amakuru y'ukuri koko? Ese ni amakuru ameze gute? Ese mu by'ukuri Felix Antoine Tshisekedi koko byaba byamurangiranye? Ese mu by'ukuri ko twahoze twumva andi makuru avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zinjiye mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese iby'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese nayo yaba yabigizemo uruhare kugira ngo Tshisekedi bibe byamurangiranye? Ese mu by'ukuri byagenze bite? Ndagusaba niba utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe aho handitse subscribe kugira ngo utazagicikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ese mu by'ukuri ibi bintu byatangiye bite? Ese kugira ngo Tshisekedi bimurangirane, ese mu by'ukuri byaba byagenze bite? Ndagusabye banza utere agatebe hanyuma nkugezeho amakuru yose arambuye avugwa kuri Felix Antoine Tshisekedi, avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero reka tuyahereye kuri ahangaha. Felix Antoine Tshisekedi yavutse tariki ya 13 Kamena 1963, akaba yaravutse kuri nyina witwa Marita ndetse na se witwa Etienne Tshisekedi. Bakaba bakomoka mu muryango w'Abaruba. Abaruba bakaba babarizwa cyane cyane mu majyepfo ashyira hagati mu gihugu cya Kongo Kinshasa, ariko bakaba banavuga ururimi rw'Ikiruba ndetse n'Igiswahili. Mu mwaka w'1980 nibwo Etienne Tshisekedi akaba se wa Felix Antoine Tshisekedi nibwo yashinze ishyaka ryitwa UDPS ryarwanyaga ubutegetsi, rikaba ryararwanyaga Perezida Mobutu wari uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe ni nabwo Felix Antoine Tshisekedi yahise afungishwa ijisho ubwo yari ari kumwe n'umuryango we, bafungiwe i Kasai mu gihugu cya Kongo. Ariko icyo gihe ni nabwo Felix Antoine Tshisekedi yahise ahagarika amashuri by'igitaraganya kuko byari bitangiye kugorana cyane. Icyakora bigeze mu mwaka w'1985 nibwo Perezida Mobutu yahaye imbabazi umugore wa Etienne Tshisekedi ndetse n'umuhungu we Felix Antoine Tshisekedi, bararekurwa bareka gufungirwa i Kasai aho bari bafungiye. Nibwo bahise berekeza mu gihugu cy'Ububiligi maze bajya kubaho ubuzima bwo mu buhunzi. Icyo gihe ni nabwo Felix Antoine Tshisekedi atorohewe cyane n'ubuzima bwo kubaho yitwa impunzi, cyane ko yabagaho ubuzima bugoye cyane mu gihugu cy'Ububiligi i Bruxelles aho bari babayeho mu buhunzi. Ni nabwo Felix Antoine Tshisekedi yakoraga imirimo igiye itandukanye, aho yakoraga mu majoro agiye atandukanye kugira ngo abone amaronko. Icyakora Felix Antoine Tshisekedi ubuzima yakuriyemo nibwo bwahise butuma avamo impirimbanyi cyangwa se avamo umurwanashyaka ukomeye cyane w'ishyaka rya UDPS. ari nabyo byatumye iri shyaka rikomeza guhangana n'ubutegetsi kuva ku butegetsi bwa Mobutu kugeza ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kwikurira mu buzima bushaririye cyane, nibwo yaje kugaruka hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aza noneho afite imbaraga zidasanzwe mu bigendanye n'ishyaka rya UDPS. Akomeza kugenda
kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye bya politike, abantu bagenda bamubona cyane. Nibwo rero yaje kugiye ku butegetsi aza kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bagenda bamukunda cyane, ariko mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda, agenda agaragaza ko ibikorwa bibi cyane biri gukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaba bigirwamo uruhare n'u Rwanda. Ni ibirego byinshi cyane byagiye bitangwa na Felix Antoine Tshisekedi, ariko byose byakomeje kugenda biteshwa agaciro kubera yuko ibyo yakomezaga kugenda avuga cyangwa se ibyo yagendaga arega u Rwanda byabaga ari ibirego bidafite ishingiro, kubera yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugenda kivuga yuko u Rwanda rushyigikira imitwe yitwaje intwaro ikorera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko benshi cyane bakagenda babigarukaho bavuga bati Felix Antoine Tshisekedi aho kugira ngo arebe ahantu ikibazo kiri gupfira ari kugenda yijundika igihugu cy'u Rwanda. Nibwo rero yakomeje kugenda yitabaza imiryango igiye itandukanye iharanira ubumwe bw'abaturage ndetse n'indi igiye itandukanye nk'umuryango w'abibumbye, aho yakomezaga kugenda arega ashinja u Rwanda ibyo bikorwa byose, ariko uyu muryango w'abibumbye ukaba nawo wararyumagaho cyangwa se ntugire ikintu wavuga kuri ibi bikorwa yagendaga ashinja igihugu cy'u Rwanda. Rero wigeze kumva tuvuga ngo Felix Antoine Tshisekedi byamurangiranye? Wigeze kumva tuvuga ngo imitwe yitwaje intwaro ese ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yabigizemo uruhare? Ese wigeze kumva tuvuga ngo Amerika cyangwa se igihugu cy'Amerika cyaba cyamaze kugera mu bikorwa byose biri gukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gikunda kwijandika cyane cyangwa se gikunda kugera ahabereye intambara mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko rimwe na rimwe gifitemo inyungu zigiye zitandukanye bwite. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kirimo ubukungu cyane, kirimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa yuko abasirikare b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo izi ngabo zigiye kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagahita bakuraho n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ayo ni amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twavuga yuko Felix Antoine Tshisekedi byaba bigiye kumurangirana kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biri kuvugwa yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigiye guhura n'ibibazo Libya cyangwa se igihugu cya Libya cyahuye nabyo ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageraga muri icyo gihugu zikakuraho ubutegetsi bwari buyobowe na Gaddafi, bukaza kuba bwaratumye igihugu cya Libya gisubira hasi cyane. Rero biri kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baba bagiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, byaba ari ibyo gukuraho ubuyobozi bubi cyane buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.